Kavkaz, najsurovija i najmoćnija planina Evrope. Pogledajte samo kakav je sneg pao polovinom aprila. Žvari, najvišlji i najsuroviji prevoj na Kavkazu na 2395 metara je napokon osvojen. Posle nekoliko dana žestoke bitke. Veliki pozdrav sa Kavkaza za brata Bidžonju iz Vrnjačke Banje. Sad si dobar, a? Veliki pozdrav za slovenačku firmu Vitamini ESI sa Kavkaza i prevoja Žvari na 2395 metara.